So yeah guys, what's up? Mama silanwani akupfuka ka ha ri mpundzu mangivona swa ku njhani? Na problema movha ma xi vo lexi hi xiwa movha mi na problem so yi fane ya lunghisiwa so mama sinamuntlha ntambo ya vatenga hambani ntambo ya vatenga hambani bebe ntambo ya vatenga hambani ti tsimbanile so yeah ti fanele ya lungisisa movha so mama sinamuntlha yi ta va ri one a wu nge ni misi vuya ni ri mara a wu nge ni misi na ku misa na sweswi a ri ni vhe ni famba so yeah guys namuntlha mi ta va mi tshame na mina mamasi mi ta mi vona loko ni vuya ta vo ni vekelele loko ni vuya na ku swekela delicious meal na ku swekela swa ku nandzika namuntlha na ku bela na masaladi wena mani a loko ni vuya vhele ni ta va ni twe ndlala so yeah guys sungula ka ha ri sweswi lava u sungula ku sweka sweswi a wu saseka wena mani biyangi pimini wa ku pfuka nga hlambanga no hlamba nga hlikihlanga no ku hlikihla u nungu mangompu lama mari vona swa ku saseke njhani mangompu ma te ku nga nge pfuke ndzeni ka veleke ma te ku beba ka nkisa hayi so yeah guys a ri ni va mi nga hlamaleni ni le ka empty ti le ka makani empty 30 guys munhu a nga na mali chayekile full tank baby full tank full tank kwihi full tank kwihi ka kwihi akuchelela 300 why full tank i mali full tank tamjewa ma 1 point something 1 point something of yes 1 point something ma 1.8 1.8 to 2000 mani amini kwalani anyway guys mama so hola namuntlha that's why I could my payday tra hola namuntlha that's why I could ma 300 yeah swa ku mali ko hola kwini mi nga ni vutisini a leswi swa ki ngo yiva yini kwala ngo xavise ti-drugs ndakufakela edazak full tank ndakufakela 300 namuntlha thank you aw phela ni la ku swi fakela ka video leyiwani leswaku va swi vona na ndakufakela mara swi swa ku hi ta yi teka late video yako ta na kufakela okay baby ri ta ni fakela guys so stakini ni xava na timbirhi nghena la xavela na timbirhi swi ta dependa ku haya swa ku va lunghisa njhani loko hatla heta ta hatla ni vona so guys nga warani ngopfu la nyaka ko ni ta fika a hi kule ngopfu ya ni khipi xi lexi xa ni bora yena leswi ri thula swi fanele ku swi tshama mara lexi tshamisa hi mhaka lexi na loko ze ku lungha lexi ta suka lexi so a ri ni vaya guys ke ta mi thayima no sala kahle love you goodbye kiss so yeah na famba guys na famba goodbye section ta yini a xi mbalanga tintangu sa tlamela xi famba hi mukondzo kandi ri connecta ni misava ya la kaya i ri bonda ni misava ya la kaya alright guys a ri ni vaya mina ta va mi ri na mina namuntlha mi ngo to boreka love you u tlanga mi nge boreki ni ri kona mi nge boreki hi ri kona guys la se u famba hi nqanqanqa la u famba hi nqanqanqa xi le ka 0 je munhu ta vuya kwala nga ta famba nga vuya baby ta dlaya ku ni misa la mara na ha ri kule guys na ha ri kule so na fika mara otherwise in terms 300 so yeah ta vona ye guys na fika nga ri khale guys se ni fikile n'wana swa tikomba swa ku se ni teka matliliniki
Ubona hi timovha ku tala ti tele nakona nga khiti number plate va nga ndipa. So yeah guys, se ni fikile lani, so yeah I think so kuna vanhu va na ndhawu kumba tlela. Alright guys, munhu loyi andimkumanga so I'm on my way home now. Ndini na mama sinaita hlamala swa baby xo hatla xiwetsi xo ntsundzuka fast so mara ni mkhome foni na ka ndi fika hi nkarhi cause humile nyana i busy nyana xin'wana, so minkarhi leyi nga twanana yo tola a ti ni fika nampundzu ngopfu, so a ni kotanga ku pfuka, so that's why hi hambana nyana hi minkarhi, mara otherwise xi ri ni tlhe ni fika late. So sweswinyana ni tiyela kaya na ti vonela maklo hi vele sa ni mu misa sisoko swile njhani yo jisiwa kwala for sure na yi one misa. So yeah guys, ari ndi va ndambona eitara. Yeah, so guys ni tshemba ngo van'wana mi tivutisa ka nje ta fika hi 0 ta famba tlhavo, so decide ku tirhisa mali ya mfanelo le munhu loyi maybe ni nga khipa like like faka 150 kahle since a nga kona ta venteka le mamas le nga ta nyika yo loko mali ya nghena, and then se sweswinyana kahle a ni nge fika kahle kaya, so ni decide ku fukile mjani mama kambe diesel 150, so na faka 150 nyana ku ni kota ku fika kaya na mina vona ma 1 2 3. So yeah, I'm going to so guys, I'm home. Fikin kaya. Munda since I got a corner. I should have shared my babies. It and shekela. So good, so nyosh and salad. So I looks the then guys. Sungo. It over a month. I prepare I come again like I shaka ini. And surprise slamshana at the plate emativa and your wife material shakumana much commission is back down and the job come on ni wini babes numkuma nomfonela kayi jike kun'wana laha ni mi cheka nkarhi njhani se ni vuyini ta kwi na ku vona u hlantswe na tiplate na ta lunghisa u sweka leswi nga tivi njhani swo hi dya yi namuntlha je namuntlha dya rayisi i Christmas Kembe rice leswi ya khala kula yi dya Christmas. Ku dya Christmas sifana xikwa xi dya hi penceni. So far u endle yala ni ya vona Sweke rice ntsele ka from ni ya vona baby fambe na mangaps mangaps famba na vona va ku mata mari ani maxikisanga musantila ni ta maxikisa ya ani lama mama makumu ntsele nyama si Hey, wait up. This is enjoy. I'm hungry. Akendlela ti. Apesati. Or la usa bya to. Na swo tsetela xinyama lexi. A ku na xinyama ni ta donar jo. Xi xinyama yi. No bula xikona. Xi hlayeleliwini. U kuma va jila. Eh? La xinyama ta khama. A chiri jana. Shomi. Lexi ni swi loveto. Alright guys, so yeah, namuntlha swingo ta hi karhi hi prepare swakudya na mamasi cause anda hi lunghisa movha mai swi tsandzeni hi ku anisele guys, ni la ku mi naveta pelepele ni nga ri sweka
Hilir. Ndorisweka hi mina nexe. Pepe ri njhani pepe? Ana hambani. No sweka leriwani fake tinyala matamatisi ni ri tseleka no khohle ku mikombo loko na ri a tata na cooking oil yi hela a ni bebusho yin'wana ka mara nga talango i teleka siyo yi normal yiwani yi normal so ka ri namba ku penga ni addicted ka pelepele na va bya pelepele so yeah a no lava ku mi naveta pelepele ra mina guys van'wani dya vuswa bya tona munhu a nga rhandziwi na vo ka va nga ni lava swa mi phamela ku ti-containing se ni nga ku khomisanyana cause a ni nga se cincele mbedweni kaya swa nandzika loko dyeni mbedweni pelepele ni lerako a dya njhani bebi xivuswa lexi ton'wisa i la ku netela swakudya endla tiya u phuza tiya ni vona vuswa ni le xori ka i la ku netela swakudya swa mama ngi vona nyumi na nyumi ni endle tiya u dya nkarhi wun'wana mina tshika u dye vuswa ni endle tiya sweswi a wu ni tshika wu ni tshike hi peace guys this is not fair tshika phela se u dyile switsongo no daka ka vu-2 lava endla salad ya hina then lava nga hlantswa cabbage ya hina lava endla salad ya cabbage ta yi tsemelela lawani yo nawisa yo cabbage ya hina You are an angel to me. When I room away, she come push my tailor. But then, I'm money. You are an angel to me. Mana wada dry sham. Minga sugar loko ni bukala ni fan nang tamno mi loko tetana mo. Shobo mo gamit na unang tanong tayo na lang, unang tabi. Mawawang gini. Ang ka-review. Oh, sir. Ang ka-review, baby. That's all, diba? Iya. Kan madyan mawawang gulay. Terus mana yang be? Niri cabbage ya salad yo itsemelela isongo ende mina shimbilwana shukula so shimbilwana like Nkuranza njani ka shimbilwana nkuranza cho shimbilwana Umbele silang mga nagdili. Ito sa nga, kama ang gagaw lili. Ang tawag gagaw dahil. Dapat kumain sa lahat. No, zela ko rin. Dan tazama ko na di kulkos. Plug dyan pipinin talala ko na. Yes. Yan na lang may susti. Lugar garuan na. Anto gaga. Yo, family. I just let you wait. Angara kona na sasa ko nije buka boki no. Do concentrate ka tsemela ishindulwa shamikwa. Ogneda tsemela kachiliwan. Na kuifaka na carrots. And then nifaka na mayonnaise. Adesso tiba ko solo ende slasho. Mara vamo vai enda solo nga faki veri.
va yi endla va nga faki carrots naswo swa nandzika mara awu good husband na nahlala mali ku ya kwihi ku ri va njhani mara guys se ni hetini ku gretela carrots ya mina se ni la ni faka la ka khavichi laha and then ta swi mixela exiko ku ri se ni mixela ka xi loko no swi mixela laha khavichi ya hina na carrots ya hina so ni chela mayonnaise lawani ni swi lavishi ni swi mixela and then after kwalano yi ta va helile la mayonnaise ma hina ni kota ku pfula mara loko no swi lava ni nga swi kota mara munhu ndla yini ni vitana baby mufulu mbinona sana mama ku ri se ni la ku n'wi vitana ku a ta la ta ni pfulela Babe a nga ni twi Babe I need it. Okay, it's fine. Okay guys, mixelini chele mayonnaise chele kwasha mixele fana loko mixela fana so guys busy lawani guys ndzangi nenda swa fancy ngopfu ni tendlela sweswo ntsena ndzangini nenda swo tala swaka nyama ya mina ngo rice and then ni pfula khu and then nenda koso sweswo tse ya leswi nga ta dya swona mutha anda kwenda na chocolate se ni vona ku chocolate represent you kosolo so ni vinolo ni vinskika mabo mara it's just bad that's for no the rice here white here one I guess so betting of mo kanya mar next ni blind na sweka date ni sweka zo manda wale mapatwini na vya stisanya guys muna tlela pexi rin'wana ya xin'wani kume baby se heti no sweka heti no sweka u ri ni dya swilo swo nyoxa ni kuma i dyile i dya mani leyi i ni tshika ni tlela a dya a heta se ma fanele ni dye ni ku pfuxile ni pfuxile dya swilo no one push it a little. Push it in back. Thing. Little pele maba. Nasema mke pele ka rice, pele ka rice. Ajiwa na rice. Sana nyama yako. Kama nyama yako ne? Adwe baby, kuna la kupuza teo. Mpuza teo na pele. Eish. Bro. Loko na rashele ingafaka pele. Rashele la pele. Alafu wena pele. So yeah guys, munsele kujeni lanwani. Masipona na n'wina so loko ta twa musunguna yona video leyi mi ya fika le makumu. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe and share mi vitani van'wani vanghana van'we va ta hi cheka since mi swi tivaka hi tshama hi posta every Saturday aish baby tanluza aish yo guys munhu loyi ta ni vukelisa otherwise mi nga khohlweni ku vita vanghana va n'wina tanihileswi hi tshamaka hi posta every Saturday poster every Tuesday, every Thursday. Some I poster guys and then
ku na ti-short video posta anytime nkarhi wun'wana na wun'wana mara hi xitalo hi vame ku ti faka la xikarhi la ku mi nga borheki ma swi twisisa let's say tanihi leswi Sunday Friday Wednesday la xikarhi lani hi vame ku ti faka ko ti-short video nyana ta ku mi hlekahleka nyana mi hungasa hi tona. So anyway, thank you for watching guys, mi like guys, mi like kwala nga voni ntsena mi like guys. Just baby, bye Bye. Di bona notification imona. In damn second. timali 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 baby. Try. okay shopping guys, sorry wona leswi baby.